Pozdrav dragi gledalci, dobrodošli na kanal Digital Lion. U današnjem tutorijalu ću vam pokazati kako možete da zaradite kao copywriter, koliko se plaća i koje su prednosti freelancinga. Ako želite da saznate kako, prijavite se na kanal i gledajte video do kraja. Kada su u pitanju honorari i zarada preko interneta, ne postoji univerzalan odgovor. Različiti klijenti različito plaćaju, ali generalno postoji nekoliko modela po kojima se radi. To su fiksno plaćanje po tekstu, plaćanje po reči, po satu i plata za full time radno vreme. Sad ću vam pokazati na koji način možete dostići mesečnu zaradu 1200 eura. Kao početnik možete zaraditi 1200 eura tako što je vaša početna usluga 40 eura puta 30 dana. Recimo da svaki dan imate po jedno angažovanje, to je po jedan posao i to je 1200 eura. Najbolji sajtovi za freelance poslove su Fiverr i Upwork. Sada ću da vam pokažem kako izgleda gig na Fiverru koji su kreirali freelanceri. Na osnovu ovih primjera bit će vam lakše da kreirate svoj oglas. Video se odnosi na osobe koje već imaju iskustva za ovaj posao copywritera. Ukoliko nemate iskustva, naravno možete naučiti kroz neko vreme ukoliko vam dobro ide pisanje. Ako nemate nalog na Fiverru, kreirajte ga besplatno je. I ovdje imate opciju Writing and Translations. Kada kliknemo na Switch to Buying, možemo da kupimo uslugu od nekog i možemo vidjeti kako drugi naši kolege imaju gigove. Kada smo ukucali copywriting, ovo su gigovi, to jest oglasi ljudi koji rade kao copywriteri. Ovdje možemo da vidimo ocene koje su dobili, cenu koja se kreće i koliko su porudžbina imali do sada. Hajde da pogledamo kako su drugi kreirali gig oglas za copywriting uslugu. Imamo tri mogućnosti: Basic, Standard i Premium. U te tri stvari se razlikuje ponuda, tako i cena. U Basicu je do 100 reči cena za 44,32 eura. Također fokus je na 2 reči i radi istraživanje konkurencije. Unlimited revision, što znači da nije ograničeno vraćanje ispravki tog teksta. Standard je do 300 reči, 132 eura. Fokus je na 5 reči i također radi research. Također ovdje spadaju u uslugu SEO optimizacija i u Premium je do 500 reči 221 euro cena za to. 3 dana isporuka, također je Unlimited Revision, fokus je na 7 reči i također istražuje konkurenciju. Kao što vidite, možete na ovaj način da zaradite kao copywriter. Na Upworku možete da radite na 3 mjeseca, na mjesec dana, također da vas neko angažuje, znači da radite po satu, po projektu i slično. Mislim da vam se ovako najviše isplati, samo je bitno da uradite dobru reklamu i da dobijate dobre ocene, posle toga posao ide sam, bukvalno ćete imati, ljudi će vam se javljati i kada imate dobre ocene, nema šanse da nećete imati posla. To je to što se tiče ovog videa. Ako vas bilo šta zanima, pišite u komentaru, lajkujte i podijelite ovaj video, a mi se već vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!